Добро вечер. Четврток 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евто, почитувани гледачи, а вие сте на истинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 60 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вестината. Вечерва и во недела две интервјуа. Две интервјуа каде што од различен агол ги анализираме состојбите во Украина, во светот, тука на Балканот, американското, руското влијание, техниката, начинот на кој се води војната во Украина. Вечерва интервју со Дарко Трифоновиќ, во недела интервју со адмиралот Давор Домазет Лошо, што ќе рече дека ќе можете и условно речено и проруската и проамериканската страна да ги слушнете, ќе ги имате аргументите, ќе ги имате информациите, а сликата и заклучокот ќе биде ваш. Тоа е всушност суштината на емисијата во Центар, да ви презентираме одредени различни стојалишта, различни агли, ние го презентираме тоа, вие ги примате информациите и подоцна се создавате слика што се случува во Македонија, на Балканот и во светот. Останете со нас, интервју со Дарко Трифоновиќ, 60 и кусур минути, сигурно нема да зажалите. Дарко Трифоновиќ е експерт за безбедност. Пред 3 години кога снема на емисија кој е рускиот Сорос, таа предизвикува земјотрес во Македонија. НАТО платен, НАТО шпион и така натаму и така натаму. Меѓутоа, сите тези кои се кажани тогаш пред 3 години, времето ги потврди. Ние денес сме свидетели на тоа што вие го кажавте или го кажавме заедно во емисијата пред 3 години. Па, тако е. И кој е сад НАТО плаченик, кој е Сорошевац, истину коju smo rekli, tačnu istinu, zato što, pazite, ljudi moraju da odgovaraju za javno izrečenu reč. Ja sam profesionalac u mojoj struci. Ja nisam ni sudija, nisam ni istoričar, ja sam profesor bezbednosti. Ja živim za to. A bezbednost kao nauka, što mnogi ne znaju, ima jednu metodu koja se zove predikcije. I vi na osnovu parametara možete da izvršite čak te predikcije. I ja sam prvi na ovim prostorima, možda ste zaboravili, ali prvi sam rekao da Južnog toka neće biti. I onda su ovdje u Srbiji opet NATO plaćenik, lobista i tako dalje, a onda je sam Putin ustao i rekao da Južnog toka neće biti. Jer nije moguće bilo da se to desi. Onda sam u Srbiji također rekao da Severnog toka neće biti ukoliko se Amerika ne saglasi s tim. I opet nekima je bilo to smešno, neki su se setili šta je bilo sa Južnim tokom, ali evo šta se desilo. Znači nema ga, završena je priča. I sad dok ovo pričamo, u velikoj opasnosti je i Turski tok. Jer ako uzmete da se u ovom trenutku Ukrajinci uvežbavaju sa britanskim posadama, da rukuju sa podmornicama, dronovima i da su upravo tim podmornicama, dronovima oštetili deo crnomorske flote, možete zamisliti da jedna ta podmornica završi svoju putanju i da to završi opet u cevima Turskog toka. Znači sve je moguće jer je u pitanju totalni rat koji se vodi. Totalni rat između Rusije sa jedne strane i zapadnog sveta sa druge strane, iniciran od strane Rusije. I to ćemo objasniti vašim gledalcima, jer ovo što vam budem rekao ovdje nećete imati prilike da čujete na nekim drugim televizijama. Drugim rečima, i tad kad smo govorili o tom Putinovom Sorošu, tad ljudi nisu razumeli, ali sad imate u Makedoniji, imate Prigožina, imate njegove ljude. Makedonija će i dalje biti meta, i tekako će biti meta svih oni koji eventualno budu htjeli da vode tu rusku politiku koja je legitimna, pazite. Nije nikakav problem u tome. Ali ruska politika trenutno odnosit će se na mogućnost da Rusija zapali drugi deo sveta. Da krizu sa Ukrajine plasira dalje. Ali mislim da će... На некој начин да ја разлечи можната криза, тоа што се случува во Украина, притисокот во Украина. Имавме такви обиди, нели? Бугарија и Македонија, криза во Македонија. 27 април во Македонија 2017 година имавте точно дефинирани, детектирани поенти и позиции. Па дури во некои неформални разговори што сме ги имали, ве им посочувате неколку пратеници од македонскиот парламент, чии ќерки, чии деца. Сеќате се ви vrlo dobro. Се финансирани од руски izvori, Gorčakov fondovi i така натаму и така натаму. Šta mislite, zašto su ti fondovi napravljeni? Zašto je ta infrastruktura napravljena? Pa nije napravljena da vama, Makedoncima ili Srbima ili nekom drugom, da ta infrastruktura donese nečeg dobrog. To je napravljeno, neko je dao novac za to. Sa kojim ciljem? Ako uzmete u obzir da Rusija nikada i nigde, nikada i nigde, odgovorno, nije donela dobrog. Njihova politika, trenutna Putinova politika, koja je zasnovana na fašističkim idejama Dugina
jeste neki krstaški rat. Oni vode neke nebeske bitke. Krstaški, po znakom navoda, krstaški rat koji vode Kadirovi džihadisti. Sad u ovom trenutku da govorimo, svi oni koji smatraju da je Vladimir Putin zaštitnik pravoslavlja, oni uopšte ne razume i ne vide da Vladimir Putin predvodi jednu džihad vojsku Kadirova, da se deca u obdaništima, deca uvežbavaju, džihadistička deca da šta da rade, da idu da napadnu koga? Ukrajinu. Taj zamišljeni njihov rat jeste ideologija, ali ta ideologija koju oni trenutno šire, to je motiv, upravo oni pokušavaju da motivišu sve koji žive na teritoriji Ruske federacije da idu u bitku protiv nekog zamišljenog zapada. Ali oni ne idu tako da se dopadnu drugim narodima. Oni projektuju strah, oni projektuju silu. Da su oni projektovali nešto drugo prema Ukrajini. Možda bi Ukrajina bila sad sa njima. Trifunić, 20 godini se gradi toj mit. Putin nadčovek, heroj, java mečka, java konj, plovi u podmornici dole. Vozi avion, vozi tenkovi, samohodki, tako na tamo. Vidjeli smo, pa vidimo Ukrajinu. Той mit 20 години се финансира на социјалните мрежи. Имат одредени платени играчи преку разни нафтени компании во Македонија, веројатно Србија, фондот Горчаков и така натаму. И тој mit се распадна како меур од сапуница. Трна против нацизмот, па да го бранат православието и на крај има 3 групации на теренот. Руска регуларна војска, Кадировци, джихадисти, и Пригожин. Енот и Вагнер. Да, и Вагнер групацията Пригожин. Pa setite se kako je počelo. Oni su počeli time da su hteli da denacifikuju i demilitarizuju Ukrajinu, a sada im je glavni cilj da desatanizuju, pazite, da desatanizuju. Pa da li su oni normalni? Kakvi su to ciljevi? Kakav je to vojni cilj? Desatanizacija, pazite. Znači oni su potpuno izgubili kompas. Borba na dobrото i zloto. To je ta Duginova filozofija koja se itekako upecala. Mnogi ovde koji ne znaju šta su, da li su pravoslavni, da li su, a to je da vašim gledalcima bude jasnije, na teritoriji Centralne Azije, baš u Čečeniji, sjećate se pre nego što su došle te promjene, pre pada Berlinskog zida, recimo taj Dudajev, Džohar Dudajev i Šamil Besajev, oni su bili ultra levičari, oni su bili komunisti, boljševici. Šta se onda desilo na kraju krajeva? Oni su preko noći, 89. godine, shvatili da jednu ideologiju mogu da zamene drugom ideologijom. A ta druga ideologija, koja je druga ideologija? Ideologija radikalnog islama. Gledajte, ta Čečenija сега се користи како база. Путин доаѓа на власт, прва, втора чеченска војна, нели? Прави тамо растур систем, градот Грозни, па Лепо, Мариупол, Буча. Значи, тој е модел, тој е начин на негово функционирање и владење и сега со помош на чечените сака да остане на власт. Тој е таа негова преторијанска гарда, што се вели, со помош на Рамзан Кадиров. Мислите, sada neki koji brane agresiju i zločine Ruske u Ukrajini kažu da je Vladimir Putin navučen. Navučen, pazite. Pa što je on malo dete? Da neko njega navuko 2 puta. Ali ostalo je da vi razumete zapravo šta se desilo. I ja sam to negde rekao i vidim da nije bilo nekog odjeka, ali mislim da građani Makedonije moraju da znaju jednu širu sliku, bezbednjačku sliku šta je pozadina ukrajinskog rata. Bio je dogovor i nije tačno da se NATO širio ka Rusiji, nego je tačno da je 1994. godine Rusija prva ušla u partnerstvo za mir sa NATO. Pazite, 1994. godine. Prema tome, ko se širio ka kome? Ko je hteo gde? Onda, to je bilo za vreme Jeljcina, 2002. godine Vladimir Putin tu saradnju sa NATO-om diže na najveću moguću stepenicu, a to je stalni sekretarijat Rusija-NATO. Nemate dalje. Sljedeća stvar je članstvo. Pazite, 2002. godina. Niko nije ni pomislio kakva Ukrajina i NATO. NATO nije hteo Ukrajinu. 2008. godina NATO ne prihvaća Gruziju i Ukrajina da bida členki. Ne, zato što žele da izađu u susret Rusiji, a Rusija želi da ide u NATO. Znači, ta priča, ta zamenuta teza je za one nepismene koji nisu pratili, a još gore među tim nepismenim su i neki analitičari, neki profesori bezbednosti koji ne znaju šta je bezbednost. To je sad posebna priča koji apsolutno, to su ti koji vas i mene nazivaju NATO plaćenicima, a oni su ruski plaćenici. Oni primaju pare i vidite tačno kako kao papagaji ponavljaju ne makedonske
ili srpske stavove, nego ruske stavove. Isključivo ruske stavove i njih jako boli svaki ruski poraz. Sad mislite, a njihovi narodi, državne politike su priključenje Makedonije u NATO, želi da se priključi Evropskoj uniji, Srbija ima partnerstvo za mir, u partnerstvu za mir je sa NATO-om, a državna politika Srbije jeste priključenje Evropskoj uniji. Sad pazite, kod nas su čak i neki ministri javno nastupali mimo zvanične državne strategije. Znači, oni nisu radili za ovu državu. Ministar odbrana policija, prethodno ministar za odbrana. Radili su oni i apsolutno njihove izjave. Pazite, fašistička priča, Hitlerov svet, koji se naslanja na Duginov svet. Neko je ovdje proglasio ideje srpskog sveta. Kakav crni srpski svet. Ja srpski svet, ja to odbacujem, ja sam Srbin. Ja hoću da ljudi se ne plaše mene, nego naprotiv, da dođu, da vide da smo, kao i vi, kao i Makedonci. Da možemo da razgovaramo. Da, tako je, da smo domaćini, da želimo mir, da želimo... Sad pazite, to direktno je suprotno strategiji predsjednika Srbije, čija je ideja balkanska, je li tako? Otvoreni Balkan. Pa, razumete koliki je sudar unutar Srbije, koliki je sukob. Ali da objasnimo suštinu, da samo mi dozvolite da objasnim suštinu sukoba. Ja kad sam počeo to da pratim, davnih dana, video sam Tursku i da u Turskoj cevi gasne i naftne ne pripadaju Turskoj, nego da su podeljene. Pazite, jako interesantna stvar. I iz toga sam izvukao jedan zaključak koji će možda biti interesantan, koji se apsolutno dešava na terenu. Jedan interesantan zaključak. Cevi u Turskoj i gasne i naftne, jer morate da razumete, nije nekad bitno ko ima izvor energije. Jako je bitno ko kontroliše transport. Jer vi možete da imate najveći izvor gasa na svetu, ako onaj koji određuje transport kaže pa nema mesta za vaš izvor, nema mesta u svojim cevima, vi onda ste džaba što imate izvor, a ne možete da ga prenesete tamo gde treba do kupca. Vojnatu Sirija, velate, koji kontrolira gasovodite od Katar do Evropa, da li može da pominate? Ne samo to, nego i u sirijskim vodama Mediteranskog mora imaju velika nalazišta, imaju u Libanu, imaju u Izraelu. Izrael već je krenuo da proizvodi i snabdeva Jordan i Egipat svojim gasom. Međutim, šta se tu videlo odmah? Prvobitni plan, pazite, cevi u Turskoj su podeljene na dva dela. Na Gazprom Neft i na British Petroleum. Jako je interesantno. Ali u Gazprom Njeftu 38% je British Petroleuma. Što znači da je postojao dogovor davnih dana da se ruski gas uz amin Amerike i Britanije prodaje Evropi. I zato je onaj ustupak bio, kad je pravljen Severni tok 1, mi smo se svi pitali, a šta sad ovo? Nemci sa Rusima hteli su da izigraju taj dogovor, ali su Amerikanci uslovili Britance i rekli, u redu nek se i Nemačka zadovolji Severnim tokom 1. Međutim, kada su Rusi i Nemci krenuli da prave Severni tok 2 i kada je ceo projekat i kada su hiljade milijardi britanskog kapitala bile zarobljene i dovedene u pitanje tu, jer ne zaboravite da najveći gasovod od Bakua do Čejhana u Turskoj kontroliše British Petroleum. Znači, ogroman je interes bio u pitanju. Britanija napušta Evropsku uniju, bezuslovno napušta, jer su lordovi, mudre glave te države razumeli da Rusi i njihovi agenti u Nemačkoj, Schröder, Merkel i ostali, u toj celoj mreži pokušavaju da ih bajpasiraju i da bajpasiraju njihov kapital. Budi se Amerika, naravno i Trump je bio sećate se da su postavili onu rusku špijunku Tambovku, da je Rusija napravila invaziju špijuna i to onih lastavica, lepih devojaka od Marije Butine, pa onda još ova jedna koja je, vidjet ćete da su sve iste, Anne Chapman, sve su iste, brinetice sa osmehom, sve su došle su maltene do vrha vlasti Amerike. I šta se desilo? Trump je iz Bele kuće odneo na svoj ranč, odneo je poverljiva nuklearna dokumenta, evo sad mu se sudi, pokrenut je postupak u New Yorku, pred New York Lower Manhattan Court, i njemu je podmetnuta špijunka, on je tako to olako doveo do toga da ruske službe faktički dođu do poverljivih dokumenta Bele kuće. Početak i završetak Severnog toka 2 je završena priča, tad dolazi do oštre konfrontacije, u Americi dolazi do promjena, dolazi do dovođenja u pitanje samog ODKB-a, jer dve države ODKB-a ratuju na granici sa Kinom, tiže se ukrajinska priča, međutim pre toga Rusija je razumela da je NATO pred raspadanjem, da je Evropska unija već
klimava i izvršila je prvu agresiju na Ukrajinu. To je 2014. 2014. I svi su ćutali. Pazite, jako je bilo interesantno. Svi su ćutali misleći, pa dobro, Rusija je sad naš partner je, i bila je sekretarijat za saradnju sa NATO-om, veliki su interesi bili u pitanju i malte ne velike sile su častile Ukrajinu sa Krimom. I Rusija su Krim. Da. I primorali su Ukrajinu da ćuti, ali zbog Nemačke i Francuske i još nekih država u Evropi koji su apsolutno bili pod ruskim diktatom, Ukrajina se ne prima u NATO i ukrajinski narod se dovodi kao žrtveni jarac. Paralelno sa tim, Rusija koja je u 3. komitetu za ljudska prava, niti jedan izveštaj nije dala o stradanju Rusa u Ukrajini. Ne samo što ne dava, туку става вето и не дозволува мисии на ОПСЕ, 13 или 14, да дојдат во Донбас, за да може да утврдат фактичката состојба на теренот. Тако е. Тоа е оно, а онда овде код нас кажу, а шта е са руским жртвама у Украјини? Нацисти, лажи, лаж за лажом се. Тако е, лаж за лажем. Убиени руски цивили тамо. Бебе побиене, дечие гроблje. 3900 жртви има. Значи, во 6-7 години има 3900 жртви, од кои преку 90 и нешто на првата линија на разграничување помеѓу украинската и руската војска во Донбас. Да се разумемо, тоа е жртва била. Апсолутно. Еден човек е многу. Еден човек е многу. Значи, жртва е било. Ali, da vaši gledalci to razumeju, strana koja je izvršila agresiju apsolutno snosi odgovornost za te žrtve, a to je Rusija 2014. godine. Ona je izvršila tu prvu agresiju. Erdogan veli сега, ако меѓународната заедница реагираше, Ердоган, кој е како автократ, интимус политички со Путин, или тоа е оној Јосип Брос Тито сега што треба да ги помири Украина и Русија, или ако меѓународната заедница 2014 реагираше сега, како што сега реагираше тогаш, немаше да има војна во Украина. Значи на Русија и се прогледаше и на Путин све низ прсти. Се сметаше дека со помош на тој руски газ и парите ќе го демократизира руското општество, дека ќе го економски ќе го заздрави, ќе окрени, тоа не се случи. Тамо 17 временски зони по кои 3 или 4 нема интернет. Tako je. Какво модерно руско општество ние разбираме? А нема тога ништо, сваки треći Рус живи на ивици egzistencije, nažalost. Тука, во Белград се преку 20.000. Па видели сте, 120.000 ih ušlo u Srbiju, a u Beogradu ko zna više, кој е njih pa broja, pa sad zna tačno. Вчера бевме во кафана, барем тројца беа руси во кафаната. Sad, šta se desilo? Znači, to je taj propust. Rusija smatra da je tada, faktički da je zapad na kolenima. Putin se upušta u novu avanturu 22. je li tako, februara ove godine. I kreće sa 150.000, koliko već vojnika, na državu koja ima 44 miliona. Misleći da će preko ukrajinskih oligarha, koji su oni već uvukli u svoju mrežu, jer ta refleksija, Putinova vizija je da od Ukrajine napravi novu Rusiju s kojom će lako vladati preko 10-15 oligarha. To je zapravo ta projekcija. To su oni hteli od Srbije. To želi od Makedonije, zato ti fondovi. Tamo je trebalo i kod vas i kod nas da se napravi 10-15 jakih porodica koje će biti pro-ruski orijentisane, kao i ovde. I preko koji će može da kontrolira. I preko njih će oni da se igraju, jer vi u Srbiji, pazite, svi ti srpski oligarsi, pa što, da li ste ikad vidjeli da je neko od njih uložio nešto na Kosovo? Nikoš. Da li je otvorio fabriku neku tamo? Nikoš. Ne da znate. Naravno, ali su otvarali fabrike po Rusiji, po Moskvi, otvarali su tamo. Kupува земја во Украjina, kupува zemlja. A svoju decu su slali da se školuju po zapadu. Oni nisu verovali u to što rade, ali su našu decu gurali u propast. Имаше една дебатна емисија тука на српска телевизија, каде што главната уредничка на Спутник, Русија, ја брани, нели, руската политика и поставаат прашање, а каде живее вашата керка? А нежината керка живее во Франција, во Париз, знаете. И тука престанува секаков муабет, секаква дебата, nema je više, evo ne pojavljuje, slabo se pojavljuje. Серијка не се појавува. Pojavila se njena ćerka, pričamo o urednici Sputnika, gde se njena ćerka pojavila kako mala Srpkinja plače, šmrca. Naravno nisu rekli da je u Parizu, da šmrca iz Pariza. Da, teka plače. Ili već Madrida, Španije, gde je bila. Pa naravno. Kako si znači, oni su ušli porodično u deo te propagande i naravno vrlo bi bilo nepristojno govoriti o nečijem detetu. Nepristojno. Ali ako je majka svoju ćerku uvukla u mašinu, propagandnu mašinu, da okreće svest ovome narodu i da okrenuta svest ovoga naroda odvede čitavu naciju ambis, pa izvinite,
I te kako ćemo da je prozivamo? Ова лето Фукујама во Скопје држи предавање и вели дека Спутник Србија всушност се Samo жари. ja se izvinjam da završim ovo zbog vaših gledalca. Ajde, slobodno. Znači, šta se dešava dalje u ovom delu? Znači, dolazi do ukrajinskog sukoba. Ali pre toga, Ukrajina 1991. godine postala nezavisna država, koju je Rusija prva priznala. 1993. Ukrajina predaje svoj nuklearni arsenal. 94. 1994. Međutim, izvinjam se. Da. Budimpešta dogovor. Ali to potpisuju sve vodeće nuklearne sile. Garantirat. Tako je. Bezbednost. I zato sada iza Ukrajine mora da bude i Britanija, mora da bude i Amerika i Kina mora da bude veoma neutralna jer ima svoj problem sa Tajvanom, pa ima svoj unutrašnji problem sa Ujgurima i sa Tibetancima i sa mnogim stvarima. Zato je, kao što vidite, Indija vrlo... Kašmir. I kada kažu, ja sam uveo pre 5 godina tu kovanicu, vidim da je poznati profesor Ivo Vicković me citirao pre neki dan, to rusopatofilija. To je ta rusopatofilija, ne rusofilija, možda smo vi i ja rusofi volimo i ruski narod, pa ko ne možda. Čitame Dostojevski, tako je, čitame Tolstoj. Ali rusopatofilija je dovela do potpuno izvrnute slike na terenu. Ta rusopatofilija u Makedoniji i Srbiji dovela je do toga i oni vam pričaju da je Ukrajina napala Rusiju, pazite. Да, нели прашањето се поставува зошто Украина не стига до Москва или дали Украина стигна до Москва? А кога имала Украина желба да стигне до Москва? Никакве. Русија имала желба да влезе во Идемо Киев далje. и да смени Onda je to sad rat Zapada i Rusije. Da, to je rat Zapada i Rusije koji je Rusija inicirala, a Zapad je zbog potpisanog ugovora i garancija morao da stane iza Ukrajine. Zašto? Pa ne samo što je potpisao taj sporazum 1994. već ko bi garantovao drugim državama NATO-a, kao što su Poljska... Дека нивниот потпис вреди. Tako je, ne samo da li potpis vredi, nego ko bi garantovao jednoj Poljskoj... Bezbednost. Da sutra Rusija da je zauzela Ukrajinu, da se ne bi jednog dana neko probudio uz... Letonija, Estonija, Tako je, Litvanija. probudio se kao što se probudio 24. kako beše? 24. februara i doneo odluku, sećate se kako nas je Zaharova lagala. Danima je govorila da Rusija nema nameru da napadne Ukrajinu. Danima. Пендаровски, председателот на Македонија, кажува дека на почетокот на ноември, излезе на 2 или 3 интервјуа и даде дел од тие топ секрет информации кои НАТО земите членки ги добија, дека на почетокот на ноември американските разузнавачки структури на земите членки на НАТО им ги доставаат овие информации дека Русија ќе ја нападне Украина и точно го знаат датумот после Олимписките игри во Кина, зимските олимписки игри. Значи дека американците точно процениле врз база веројатно на своји соработници, логистики, мрежи во самиот врз на Nije to bio tačan datum. Oni su hteli da napadnu za vreme olimpijskih igara, ali su se preigrali, nisu se dovoljno organizovali da to bude baš. Jer nije to prvi put da Rusija napada za vreme olimpijskih igara. Ako sećate se 2008. godine u sred olimpijskih igara, jer pažnja celog sveta je usmerena na olimpijske igre. I oni su za vreme olimpijskih igara napali Gruziju, anektirali. Tako je. A sad pazite koji je paradoks. 1 milion Rusa je prešlo u Gruziju. Beže od Putina. Beže u onu državu koju je Rusija anektirala. Pa da će ti 1 milion sada da vrati u Gruziji ono što je anektirano? Šta će u Gruziji? Видите, Трифунич, имаме два елементи тука кои би ја надополнил вашата анализа. Условно речено лошото справување на Европа со кризата со корона, нели, кога доаѓа руски воен авион во Италија. Значи не доаѓа руски цивилен авион, не доаѓа представник или авион на руското министерство за одбрана, туку на руското министерство за одбрана доаѓа некаде 2020 година во Италија, во северна Италија, тоа е едната работа. И повлекувањето на американците минатата година од Афганистан, предпоставам дека кај Путин развија чувство дека Европа е на колена, а дека во Америка има доволно силна мрежа преку Трамп, преку овие наш Велес, Сайбер, криминали, сајберни или операции кои Хилари Клинтон или ги споменува дека биле причина за нејзиниот пораз, дека дојде на време Русија да освои својата империјална стратегија, да влезе во Украина и да направи тоа што сака да го направи. Pa naravno, on to nikad nisu ni odustali od toga. Ja moram da vas vratim nekoliko godina unazad, u 2008. godinu, kada je Rusija faktički zagospodarila Evropom. Zbog ličnih veza između i špijunske ruske mreže koja je išla preko Štazija sa Nemačkom, sa Schröderom i Angelom Merkel, koja je oni su non-stop vodili te ruske interese zavijene u Nemačku oblandu, navodno Nemačka se snabdeva energentima. Pa kako se snabdevala energentima za vreme hladnog rata?
Znači, to su te obmane koji su oni nama plasirali. Ali ta čitava mreža u Evropi, lični odnos Silvija Berlusconija i Putina, zatim Putina i Grčke u to vreme, Putina i Sarkozija u Francuskoj. Pazite, oni su zagospodarili u Evropom 2008. I 2008. godine Amerika se budi kao iz nekog sna. I šta se dešava? Automatski kažnjavaju Grčku i Grčku dovode za sto da s vama postigne dogovor, dovode im Ciprasa, nemaju na bankomatima, nisu imali evre da povuku. To je Karamalis. To je vreme to na Karamalis. Tako je, ali to su te ruske snage u Grčkoj. I njima su... Има министар за одбрана кој вели не казнија бидејќи ставивме вето на прием на Македонија во НАТО 2008 година во Букурешт. Значи грците знаат зашто се казнити. Дека воделе Vrlo dobro, upravo to je bio воделе razlog. руска I odmah nakon toga su zabranili čak i Putinu i Putinove ćerci, treba da bude venčanje na Santoriniju, rekli su ne mogu da garantuju let. Znači Grčka se okrenula u tom trenutku. Silvio Berlusconi odlazi iz političke scene. Francuzima tada otkazuju 40 miliona vredan posao, ako se sećate, 40 milijardi, izvinjam se, trebali su da rade Mistrale. Otkazan posao. Sad su im otkazali podmornice. U Австралија. Tako je. Договорена испорака го откажуваат. Automatski to je kazna Francuskoj, da razumeju gde su. Da nisu petlić sa zastave, nego da je tu Evropu neko drugi pravio Maršalovim planom. Ne Francuzi. Oni jesu bili saveznici, ali neko je drugi platio da Evropa bude ovo što jeste. И Бугарија. Не може 2 години влада да направат после ветата. Ko je prošao tu najgore u toj američkoj kaznenoj ekspediciji 2008. Pa Srbija. Jer su ruski špijuni u Srbiji koji su stalno vodili rusku politiku, pa su ruski špijuni u Srbiji branili ruske operativce u Hrvatskoj, ruske operativce udbine, sinove po Bosni. To su ti. Oni su predali naftnu... Aca Василјев, вие што го кажувате. Tako je. Aca Василјевиќ, нели мислам, Upravo- почнувате тоа да го кажувате. Upravo ta struja, Mire Marković, Veljka Kadijevića, svi po horizontali i vertikali, umrli su u Moskvi. Сите, од Pa прво до svi, последен. kompletno ruski narativ, ruska služba, znači nikad se oni se nisu odrekli đavola, nikad oni nisu bili hrišćani, oni su bili petokrake, tačka. Ali svaka čast, oni to drže, oni su i dan danas na toj liniji, oni ne vole, mrze Srbiju, srpski narod, oni žive za Kominternu, žive za Rusiju i to je legitimno, ali to je ono što većina naših ljudi ne razume, ni u Makedoniji, ni u Srbiji. Kako je razvijena Kako je Srbija prošla, pazite. Kako je inficirana Samo da završimo. Ruska služba u Srbiji predaje naftnu industriju ruskom partneru. I o tome pišu Wikileaks depeše. Cameron Manter pita vladu Srbije, javlja se, ima depeša Wikileaks, pita Božu Đelića, jeste li predali naftnu industriju Rusima? Da. Kad? Na telefonskoj sednici. To je bilo u januaru 2008. U februaru 2008. Amerika priznaje Kosovo. I to koja Amerika? Pazite. Koja? Republikanska. 3 meseca zadnja vladavine Georgea Busha, on u zadnjem mandatu, zadnja 3 meseca dolazi Kondoliza Rice kod njega i kaže, evo, ovi Srbi, navodni saveznici u borbi protiv terorizma, igraju na rusku kartu. Ono što je nastalo iz našeg, da podsjetimo gledaoce, Srbija i Makedonija, tadašnja Jugoslavija, nisu pare dobili iz Maršalovog plana, nego su dobili specijalne pare zakonom, direktno. I zato kad gledam gledaoce u Makedoniji i vas, kao i Srbiji, kad vidite puteve koje Tito pravio, kad vidite fabrike, to je nastalo iz tog kredita, koga nismo vratili. Ние сме биле Тајван. Значи, специјални односи како што имале со Израел и со Тајван, имало и со Титова Југославија. Бијќи Тито нели Југославија не влегуваат во оној Балкан. Šta radi ruska agenturna mreža koja 50 godina nije mogla da sruši Jugoslaviju? Ali da podsjetimo gledaoce, one koji se sećaju Jugoslavije. Pa Rusija, svi kažu Sovjetski savez. Pa Sovjetski savez je paravan za ruska dejstva. Ta Rusija preko Sovjetskog saveza je ubila preko 2000 vaših sinova, makedonskih, srpskih, hrvatskih, bosanskih, svih ostali. 2000 naših graničara su ubili od 48. do 54. godine. Jel tako? Tako imamo i... Кога е информирото, така е. Tako je bilo. Jer su 60. godina spremali da sa 50 divizija sruše onu nekadašnju državu, pa su stvarali na Kosovu lenjinističko-marksistički pokret sa Ademom Demaćijem, a u Hrvatskoj su stvarali pokret Slavke Dapčević, koji je kasnije izronio 70. godina, ako se sećate, jer im je trebao unutrašnji neprijatelj da kad oni nas, kad krenu tim divizijama, da nam pucaju ti u leđa.
Adem Demaći, evo, ko je duhovni otac Aljbinu Kurtiju? Pa Adem Demaći. Ima neka informacija da je bio i šef na kabinet na Adem Demaći. Ko pravi najveći džumbus, ko pravi haos na Kosovu? Prave strukture sa ove strane srpske i taj Demaći i njegova ekipa. Jer nikako da dođe do dogovora, nikako da se ispoštuje taj briselski sporazum, koji bi konačno doveo do neke stabilizacije. A zašto? Sad pazite, evo, i što bi Rusija 90. godine stala? Kad je 50 godina, pazite, 50 godina je rušilo tu državu. Znači, sa smrću Tita povampiruju se ti golootočani, oni postaju neke demokrate ovde, kao i kod vas. Kakve demokrate, njihov mozak, oni navijaju sad po kremaljskom vremenu. Pazite, oni i njihova deca dolaze do vlasti na valu neke demokratije. Pazite, kakva demokratija? Pa njima nije država ni Jugoslavija ni Srbija. Tako zdušno, ako pogledate firme u Makedoniji i u Srbiji, tako zdušno, sa takvom pasijom su uništavali državnu i društvenu svojinu. Je vam sad jasno zašto? Zato što im je naređeno odozgo, jer je to iz američkog kredita. Jer u tome su vidjeli zapad i nisu imali milosti. Setite se, evo, vi ste iz Makedonije, koliko ste do 89. godine, koliko ste imali moćnih kompanija u Makedoniji? Si tu je kompaniji koji работеа и кои беа proruski orijentirani ili koji napravija tajkuni koji na kraj završija ili vo Rusiji ili vo Moskvi ili работеа со Русија и со Москва. A do 89. ja vam pričam. Да, не викам тие последните 30 години, тие луѓе веќе пропаѓаат. Мислам, тоа се казните на американците, одредени 110 милиони евра или долари кредити од Венецуела требаше преку македонски банки нивни да бидат протнати тука на Балканскиот полуостров. Значи целата таа мрежа се расплетува сега во моментов. Ја сега да прашам како е градена таа руска мрежа Србија. Реално Србија е центарот, знаете, на таа руска битоманија, Путин, Херои, Робин Худ, знаете, тоа е најбогато. Ćete se iznenaditi kad kažem postoje dva centra. Da. Postoji taj centar mitomanije i ludila, zadojenosti tom rusopatofilijom i postoji stvarni centar ruskih službi. Jer ne zaboravite, nemojte da isključite Hrvatsku. Tamo ste imali, pazite, Mesića, koga je odlikovao Putin. Zašto je Putin odlikovao Stipu Mesića? Za antifašizam, kakve veze on ima? Ima, njegov striko, Marko Mesić, koji je rasturao Jugoslaviju. Pa je i Mesić rasturio Jugoslaviju po ruskom nalogu. To je interesantno. Pa Gregorić, Manulić, Račan, pa cela ta nomenklatura Štazijeva, pazite, Štazijeva u Hrvatskoj. Pa šta mislite, kako je došlo do rasturanja Jugoslavije? Prvi impuls rasturanja Jugoslavije odradio Aca Vasiljević. Tako što je taj Aca Vasiljević, taj o kome smo pričali, on je postavio eksploziv pod restoran Ruski car u Knez Mihajlovoj i minirao je jevrejsko groblje u Zagrebu. Cilj je bio 1991. godine da se podigne, da Rusija zapali Jugoslaviju na taj način. Nisu uspjeli, zato što su tetkice neke koje su čistile Ruski car pronašle, pa ga je srpska beogradska policija jurila generala kontraobaveštene službe pendricima da ga umlate preko žardinjera. To je neviđeno, tako? Ali su ga jurile kolege da ga prebiju. Zbog toga. On nikad za to nije odgovarao, jedno sudi mu se u Osijeku. Kapirate? Zato što u Srbiji je ruska spoljna politika poistovećena kao srpski nacionalni interes. I ovdje će morati da dođe do buđenja, kao i u Makedoniji. Vi ste se negde probudili, a ne još. I dok god se ne probudite. Ta ruska filozofija je dramatično prisutna u Makedoniji. Pa, imate rusku partiju tamo. Čekajte, imate najveću rusku partiju na Balkanu, rusku partiju koja deluje, koja direktno radi, to je VMRO. Vi nemate veću rusku partiju, oni su VMRO DPMN, pa su ubili srpskog kralja po ruskom nalogu u Marseju. Vlado Crnozemski, on je dalje vaš heroj tamo. Mislim, to je neverovatno. Ali nije problem Makedonije. Vi u Srbiji imate iste te mozgove, imate ovde vrlo jednostavno, pa imate ljude koji slave Apisa, koji također je radio za rusku službu, kraljevu ubicu. Prema tome, vi tačno vidite da kad god je Srbija i Balkan, kad je god Srbija, Balkan širi sa Makedonijom, hteo da nađe sebi put tamo gde pripada u Evropi, uvijek su Rusija i ruske službe potezale te ideolopoklonike, te, da kažem, moram da kažem, to su ultra, sad pogledajte, Putin sad je regrutovao i ultralevičare i ultradesničare. Do skora mi smo imali samo ultralevičare. I vi znate ko su levičarske stranke kod vas kao i mi kod nas. I ko je vodio taj jak ruski narativ sa akcentom NATO nas je bombardovao, Rusija nije. A ne postave pitanje, pa ko nas je doveo pod NATO bombe?
Pa gdje su ti ljudi koji su nas doveli? Gdje je Mirjana Marković? Gdje je Veljko Kadijević? Ko je bio Slobodan Milošević? Ko su bili ti ljudi koji su nas doveli u tu poziciju? Pa umrli su u Moskvi. Znači, niko neće da razmišlja racionalno. I sada, u ovom trenutku, Makedonija je zaštićena. Vas NATO više nikad neće napasti. Pa zašto? Pa sedite za tim stolom. Odatle vam više ne preti opasnost. Vama opasnost preti direktno od Rusije. Nama preti opasnost i od jednih i od drugih. Zašto? Zato što Rusija vodi hibridni rat preko Srbije, želi da ugrozi okolne države koje su članice NATO-a i da izazove sukob. A s druge strane, NATO nas, što kažu, cilja nas NATO. Zašto? Pa zato što smo jako jezgro ruskog uticaja. I molim vas, nemojte meni da govorite ništa šta su ljudi, ne kažem Srbija kao država, tu mora da se ogradimo, ali meni, Darku Trifunoviću, pitajte vašeg Zorana Zajeva. Šta je trebao da se desi Zoranu Zajevu? I ko je trebao da ga likvidira? I ko je ovdje iz Srbije uradio sve da do toga ne dođe? Čak i da se ne nađu neki snimci, vi znate vrlo dobro ti snimci sa jezera i tako dalje, kako su na dan izbora vaših, ti snimci koji su dokazivali da su ona deca na jezeru albanska nevina, kako su trebali da vide svetlost dana, a neko je ovdje u ovoj državi stao, drugi su teli da dođu do toga i da objave na dan vaših izbora, na dan kada su Zoranu Zajevu razbili glavu, a neko je to sklonio i kasnije došlo je to do vašeg premijera i ceo slučaj se procesuirao na pravdi. Jer nisu albanska deca ubila, nego je neko drugi ubio. Sećate se tog događaja. I taj snimak, to je bio snimak, sećam se razgovora ćerke sa vašim ministrom pravde, neko je bio umešan u toj priči i tako dalje. Sve se to odvijalo ovdje. Čovjek koji je došao iz Makedonije je donio taj snimak, do njega su teli drugi da dođu, na svu sreću ja sam došao pre. I do mnogih stvari. I verujte, kad gledam i vas i kameru, ja se obraćam građanima na Makedoniji, Srbija je vaš najbliži brat. Kao i vi nama. I tu nema diskusije. Mi ćemo sve da uradimo da vas zaštitimo, ali mora da znate da i u Makedoniji i u Srbiji postoje ljudi koji žele da deo makedonskog naroda, kao i deo srpskog naroda, da okrenu nas jedni protiv drugih. Pa šta su radile ruske službe sa Crnom Gorom? Zamislite da su uspeli da naprave Ukrajinu Rusiju. Jer brat na brata sada juriša. Rusija napada svog rođenog brata. Oni većeg brata od Ukrajinca nemaju. Pa sad taj rođeni brat, pazite, rođeni brat, u Rusima je rođeni brat Ukrajinac. Pravoslavlje je nastalo u Kijevskoj larvi. Sad oni više nisu ni pravoslavni, oni više nisu, ne znam, ni braća, oni su nacisti, oni su sad satanisti, oni su ne znam šta. To samo može brat bratu da uradi tu mržnju, da izazove. To su oni htjeli nama da naprave sa Crnom Gorom. Iskoristili su deo naše crkve, koristili su deo našeg naroda, tamo veliko nezadovoljstvo koje postoji i trebalo da padne krv. Na svu sreću bilo je ljudi i sa jedne i sa druge strane da razumeju događaje. Pa nisu džaba Rusi napravili na Zlatiboru kriminalno-teroristički kamp i trenirali našu decu. Pa znate ko ih je trenirao? Pripadnici Enota sa Wagnerom. Svi su imali kukasti krst ovdje. Svi do jednog. Svi su došli iz Afrike gdje su silovali decu tamo. Pa ko im je dozvolio da oni to rade? Šta je bila meta njih 50 koji su došli na Zlatibor? Pa čekali su da dođu u Crnu Goru, da im neko obezbedi oružje, da naprave tamo haos. Znate ko ih je rasformirao? Srpska policija. Tako da i mi ovdje imamo problem i mi se ovdje borimo kako na način, jer je velika indoktrinacija. Vi kad odete sada zbog medija sa nacionalnim frekvencijama koji su zaposednuti tom rusopatofilijom, imate 150 nazovi eksperata od kojih nikome nije specijalnost to što priča, da guraju taj ruski, a ne srpski narativ i ponavljaju se, vidjet ćete na medijima s nacionalnim frekvencijama, komentarišu, nedavno smo imali baš na Happy televiziji, imali smo velike eksperte koji su komentarisali dečiju igricu, pazite. Dečiju igricu su komentarisali, iznosili svoje zaključke, nisu uopšte provalili koliki su eksperti da to dečija igrica. I iz dana u dan, vi možete da napravite sami, ako napravite presek srpskih medija, tačno ćete da znate ovako, njih 150, 150, samo se rotiraju ovako, portali, bez impresuma, to je sve u pitanju angažovano novinarstvo, blogovi, ljudi koji se predstavljaju kao novinari, nisu nikakvi novinari. To se platinje od Rusije. Pa, samo se zapitajte odakle žive. To je ovaj Prigožin, Wagner grupacija, готвачот на Путин од Санкт Петерсбург. Еден од милиардерите, нели сега, и тоа е една од главите на таа ламја која сега всушност делува во Украина.
регуларна војска, Пригожин, групација Вагнер и чечените, односно Кадиров. Тоа ќе го анализираме и тоа, знаете, две работи да не ни избегаат. Ердоган, кој ви се јавува како главен посредник сега, во Турција природниот газ, кога стигаше некоја цена до $2000, тамо се продаваше за околу 70 до $80. Ја видите дека тамо се 36% Бритиш Петролеум и Газпром нефт. И второто е Александар Дугин, атентатот на неговата ќерка кој се случува во некаде на периферијата на Москва. Кој стои според вас позади атентатот на, бидејќи Дугин ви се јавува како идеолог на целиот овој руски, ајде да го наречеме неонафашизам што се случува, и како Ердоган ја гради својата улога? Pa to je jako interesantno, te ruske laži koje smo mi imali prilike da čujemo ovdje i od ovih naših papagaja s tim nacionalnim frekvencijama, o tome kako je Ukrajina nacistička, a pazite, Ukrajinu vodi profesor Zelen, koji je Jevrej, koji je pobedio na najdemokratskijim izborima u tom delu sveta. Ako se sećate, tako je, ako se sećate, dvojica kandidata na stadionu i tako dalje. I sad pazite, nas ovdje uveravaju kako je Ukrajina, ne znam, nedemokratska, ne znam kako je fašistička u trenutku kada Vladimir Putin vlada već 23. godinu i ne zna se dokle će da vlada. Kada je, jel tačno da je pobio opoziciju? Da ih je pobio, pozatvorio i tako dalje. Nemcev. Tako je. Jel tačno da je novinare maltene utamničio, pobio? Tako je. Hodorkovski. Tačno je. Imate Navalni, ne znajme vo koji zatvore Navalni сега. Pazite, jel tačno da sada ta deca koja su rođena kad je on došao na vlast pre 23 godine, sad vraćaju se kući u kovčezima, majkama. Znači, i sad vi takvi, vi nemate nikakav kredit da vi kažete za nekog bilo šta drugo. A posebno što je interesantno, Međunarodni krivični sud, stalni Međunarodni krivični sud, koji je osnovan 98. u Rimu, doneo je jednu jako interesantnu odluku da će istražiti sve zločine od novembra 2013. godine u Ukrajini, na poziv Ukrajine, ali interesantna formulacija, i nad Ukrajincima i nad Rusima, što je izuzetno dobro, jer ćemo imati pravu sliku. Koji što pravila. Tako je. I tu onda se stavlja tačka na tu stravičnu propagandu koja se koristi kao opravdanje za očiglednu agresiju, za očigledne ratne zločine, a sve to može da stane u trenutku ako Putin i njegovo okruženje donesu odluku da se vrate na granice od pre 24. februara i da plate ratnu odštetu Ukrajini i reparaciji, da se duboko izvinu Ukrajini. Duboko. I to je pitanje da će i tad mržnja koja je napravljena među njima prestati. Трфурнич, 1994 година Украина се откажува не само од нуклеарното оружје, туку ги уништува овие авиони, овие ракети со кои сега Русија ја напаѓа Украина. Значи, Украина сама се откажува од тие ракети. Па во украински пристаниште е изграден овој бродот или крстосувачот Москва, кој беше нели дијамантот на руското поморство и затоа беше доживено неговото уништување на еден таков начин, дека тоа е до тогаш најголем пораст на руската армија, со кој си то очекува дека во 2 дена ќе може до Париз да стигне. Нели? Тоа беа наративите кои тука нас ни се кажува. Што мислите, кој стои зад атентатот на ќерката на Александар Дугин? Се случи ли внатре некој раскол во... Да вам прво кажем нешто из моje професije. За svaki napad, za terorizam, za sve na svetu, moraju da se ispune te vrste, mora da se ispune dva glavna elementa. Da bi vi napali nekoga, vi morate da imate tu operacijnu mogućnost da napadnete u smislu da imate oružje, eksploziv, tako. Ali postoji drugi deo koji je jako bitan, to je motivacija da vi izvršite napad. To je recimo jako očigledno kod terorizma, recimo. Vi možda imate teroristu koji sedi pored nuklearne bombe, ako nije motivisan, posebno kod religijski motivisanog terorizma, da nešto uradi, on to neće uraditi. Vidite, gospodin Dugin, on je taj koji je motivisao, koji dan danas pali usijane glave, motiviše ljude da idu u Ukrajinu, da vode neki izmišljeni rat i tako dalje. Prema tome, da li je odgovoran? Da li je deo, pazite, da li motiviše, opet vraćamo se na obično krivično pravo. Vi morate, da bi vas osudili, prvo gledaju motiv da nešto uradite, tako? Da li ste imali motiv da uradite? On je taj koji pravi motiv. I to ne za ubistvo jednog čoveka, nego za nestanak čitave nacije, međunarodno priznate države. Znači, on je mozak genocida. Zašto vam to kažem? Pa zato što vidite šta rade u Ukrajini, motivisani
njegovom zapaljivom politikom. I sad pazite, to vjerovatno bomba je bila podmetnuta njemu, da je greškom ušla ćerka. Ne verujem, ali i ćerka nije ništa bila bolja od njega. Pazite, svaki ljudski život je bitan, ali mi moramo da razumemo i druge neke stvari. Dva ključna momenta. Ili su htjeli da ga ubiju unutar Rusije, pa mu je ovo bila i opomena, jer vidite i sad je nedavno dao izjave maltene protiv Rusije i Putina, jer Rusija je izgubila Herson. Morali su da se povuku. To je bila neverovatna, vratit ćemo se na Herson, zašto su, to je neverovatna stvar šta oni rade u Rusiji i kako žrtvuju rusku mladost, ali to je druga tema. Znači, Rusija je jedan jedini grad, centar neke oblasti, izgubila u odnosu na svoju agresiju. Ako ga izgubi Herson, ako su, ima problem veke Pridnestrovije da vlezi i Odesa, što znači da su gubenje na Herson, Rusija se otkažuva od ambicijata da vlezi u Odesa i u Dugin je usto Pridnestrovije. nedavno upravo je kritikovao to. Znači, on se sad okrenuo protiv ruske vlasti. A to je bilo pitanje kad će on da se okrene protiv Putina. Iako je on ideolog. Znači, može da je vnatrašen konflikt. Iako je to. To je prva pretpostavka da sam tužilac, prvo bi tražio motiv u unutrašnjim prilikama. Ako je pod Rimsko 2, ako su to izvele ukrajinske službe, onda Rusija više nikakva nije ni super sila, ni sila. Ako Ukrajina može da to uradi u sred Moskve, bilo gde u Rusiji, To baš niko ne je bezbedan. to znači da više niko nikad od njih nije bezbedan i zato oni moraju da vode računa i onaj mit koji je stvoren pred 24. oktobar, da je Rusija nepobediva, da je ruska vojska, ne znam, druga, treća na svetu. Se ruši. To je srušeno, gotovo je. Ne postoji. Vladimir Putin je uradio nekoliko stvari zbog čega NATO mora da mu da medalju. Ujedinio je NATO, ujedinio je Evropu i srušio je, on je uradio ono što Milošević nije mogao da uradi sa srpskim narodom, on nas je srušio do temelja. Vladimir Putin će da sruši Rusiju ispod temelja. A zašto? Sad, na ovaj dan, Rusija je izgubila. Izgubila je ODKB, o tome više niko i ne priča. Rekli smo, 2 članice već ratuju. Kad kažemo Rusija, mislimo Ruska federacija. Tako, ne Rusija, nego Ruska federacija koja je sačinjena od 22 jedinice. A setite se kako se raspao Ruski Sovjetski savez. Nakon agresije na Afganistan. Putin je došao na vlast tako što je izazvao Čečenski rat prva i vtora. I sklonio Borisa Jelcina, koji ga je doveo na vlast, usput. Koji ga je doveo na vlast. Jer Boris Jelcin je birao između Stepašina, to je pisao u svojoj knjizi, Ponoćni dnevnici, Boris Jelcin, da je birao između Stepašina i Putina i da izabrao Putina. Znači, Putin je njegov nastavak. Znači, šta uradi po našem cigan kad postane kralj? Ubije svog oca. To je cela priča. Izvinjam se, nisam teo da vređam. Ja sam Rom, odmah da se ispravim, ja sam i funkcioner romske zajednice i tako dalje. Ali kad mi to kažemo i mislimo milosti, jer nema Srbina bez svog Roma, odmah da se izvinim. Znači, šta je uradio, mi pričamo ovdje u kontekstu Putina, šta je uradio Putin kad je došao na vlast tako što je odmah došao na vlast, ovoga je skinuo. Taj čečenski rat, pa sad nije to sad ukrajinski rat. On je ukrajinskim ratom pokeraški doveo je po znak pitanja, ODKB više ne spominje, nego samo Rusku federaciju. A zašto? Ne samo ODKB, samo da završim, ako mi dozvolite. Zašto? Vi kad pogledate tu rusku vojsku, o njoj smo pričali, tu agresorsku rusku vojsku, sačinjena je iz 3 komponente. Iz regularne ruske vojske, iz Enota i Wagnera i iz čečenskih džihadista. Čečenski džihadisti na stranicama džihada vode džihad prema Evropi. I to rijetko koji vidi, građani Evrope nemaju prilike da vide da su rame uz rame, pa kakav zaštitnik pravoslavlja, rame uz rame sa džihadistima koji siluju, pale pravoslavne devojčice po Ukrajini. Ali to nećete čuti zbog jakog tog hibridnog dejstva koji se dešava i u Makedoniji i u Srbiji. Prema tome, imate 3 jaka politička elementa na samom ratištu. Međutim, ta 3 vojna i politička elementa reflektuju se i u moskovskim krugovima. I vrlo brzo, poraz za porazom, dovešće do toga da će biti i veće dovedeno pitanje egzistencija Ruske federacije. Moje neko predviđanje, slobodno predviđanje, da će upravo Čečenija da bude ponovo ta iz koje će da krene inicijalno. Zašto? Jer na strani Ukrajine se bore Čečeni također.
protiv Čečena Džohar Dudajev, i ekipa. Mislim, Jako je interesantno. I to će biti nukleus paljenja Čečenije i konflikt, unatrašnjan čečenski konflikt. Tako je. I što duže bude trajao ovaj sukob, to će duže da traje. Imate još jedan interesantan proces. Putin se nikad nije pojavio kad su neke negativne vesti. Da, to je točno. Samo kad su pozitivne. Kad su negativne vesti, otvarao je neke mega cirkuse, one i tako Primal dalje. Ministarstvo za zdravstvo, lekari i tako. Gubitak Hersona, oni su doveli ovog Surovlakina, ovaj general, kako se već preziva, doveli su ga, istaknutog generala, poznatog, da bi on na sebe primio političke poraze. Konsekvence, tako je. Međutim, nije ni on baš od juče. Šta ako se desi da se taj general da shvati da će on biti u istoriji zapisan kao neko što go izgubil Herson i ukrajinska kao neki vojna. izdajnik. Pazite, u tom generalu može se prelomi lako u glavi da sve to što je dole pod njegovom komandom okrene i sutra se pojavi u Moskvi. Šta ćete onda? Sve u igri sada. Jer, pazite, Putin ne trpi poraz, ali zašto bi neko trpio poraz? Zašto neko bi prihvatio da bude porazen? Tako je. Во ime to na Vladimir Putin, бидејќи самите Upravo to. Igrači okolo него gledat. Jer on je general zato što zna šta znači biti general, jer biti general u takvim okolnostima nije samo ratnik, nego vi morate da budete i političar, da razumete gde će vaša glava sutra da završi i da li ćete zbog gubita Hersona vi biti označeni. A za uzimanje Hersona, pazite, ti ruski generali i politička odluka, vi držite 30.000 ljudi, 30.000 ruske mladosti, potpuno Ukrajinci su ih odsekli i vi ih mesecima držite i tamo ih Ukrajinci bombarduju, nemaju zalihe, nemaju snabdevanje, nemaju ništa i vi ih uporno držite na ukrajinskoj artiljeriji i vi držite rusku mladost. Jel razumete šta su oni radili? Zarad nekih političkih odluka. To je džep. I tako su držali... To je jedan džep koji je formiran, bez logistika, bez... Tako je, džep okružen ukrajinskom vojskom sa rekom u pozadini gdje su Ukrajinci podigli sve mostove u vazduh na toj reci. I vi pontonima, vi ne znam kako, vi snabdevate skoro 30.000 ljudi na tom mjestu. Znači, to je vojno neodrživa odluka, ali politički, oni su držali politički rusku decu da ginu tamo. I naravno, Kadirov nije poslao nijednog svog tamo. Zašto je Kadirov poslao svoju decu na prve linije? Pa zato da bi poslao političku poruku ovim moskovskim krugovima i političarima oko Putina, koji svoju decu nisu hteli da pošalju u rusku vojsku, nego, sećate se onog razgovora. I Peskov, i zamenikot na Šojgu, znači, nili zeto na Šojgu segmentu. Jel vas to ne podsjeća za ratove ovdje? Tako je, kad je Milošević i njegov sin Marko, koji je jednog u Moskvi, da je već, on je vozio trke, nije on kriv dete. Nije on priča protiv njega. On je vozio 93. trke, a birač iz Republike Srpske $1 milion je plaćao da mali Marko vozi trke, a oni tamo ginu na prvim linijama i nemaju cigare na prvim linijama. Znaju ljudi iz birača, kad ja ovo kažem, zna tačno, ja imam dokumenta. $1 milion, pazite, 93. na 4. plaćuje birač iz Republike Srpske. Vratite se u to vreme. Vi znate šta je tad bilo $1 milion? Da mali Marko predstavlja dostojnu državu. U čemu? To vam je priča. Samo još ovo da završim. Ajde. Pogledajte šta se desilo nedavno. Nismo mi ovde ni advokati Ukrajine, niti mi napadamo Rusiju, nego objektivno sagledavamo situaciju. Trebalo je 2 miliona uniformi zimskih za rusku vojsku. Nema. Ima na papiru, a nema. A znate gde? Pa ti vojnici i majke, ćerke, roditelji i familije trebali su da se zapitaju pa gde su pare? Jer vi nemate više ni jednog ruskog tajkuna, oligarha, Putinov, kako god hoćete, kod njih više vila od 2-3 miliona ne znači ništa. Brod od 50 pa nagore miliona evra. Znači, Putinova jahta je 700 miliona, ne vodi se naravno direktno na njega, nego preko, znate, njegova vila u Sočiju od milijardu i koliko, i tako dalje, i tako dalje. I sad vi vidite, gde su pare nestale? Zašto Rusija nema savremeno naoružanje? Gde je ta armata? Gde su ti najsavremeniji avioni? Imaju ih po par komada. A ne u onoj meri u kojoj su trebali da ih imaju. Pogledajte, oni godinama nisu htjeli da prihvate da imaju strukturnu grešku u konstrukciji tenkova. Pa njima tenkisti sede na granatama. Nijedan NATO tank nema granate gde vi sedite na njima u krugu, nego su granate iza vas na 40 cm u V, stoje u compoundu, kako ga oni zovu, da u slučaju pogotka eksplozija ide na gore, a posada da silazi dole da staje živa. Svaki pogodak u ruski tank gotovi. Vidite da im kupole lete po 20, 30, 50 metara.
nemaju izolovan sistem napajanja vazduhom. HIMARS kad doleti iznad ruskog tenka eksplodira i kroz otvore za vazduh eksplozija dolazi, oni sede na granatama. I zato njihovo, pogledajte samo statistike koliko je ruskih tenkova uništeno. Nema ih, izbrisani. Znači, glavnica ruskih tih oklopnih snaga je doslovce uništena. Niko ne želi više kao Rus da sedne u ruski tank, zato što zna šta ga čeka. Фуниш, да заокружуваме разговорот, нели повеќе од 50 минути разговараме. Две работи ми се битни никаде за крајот на разговор. Гледате, се појават држави кои настана од Советскиот сојуз, како Азербејџан, како што е Казахстан, кои веќе откажуваат послушност на Москва. Веќе на Путин му се непријатни тие средби од овие средноазијски и овие кавказски републики. И можно ли се случи, ако веќе има изгубено големата Руска федерација, тоа да му се случи, односно поранешно Советски сојуз, тоа да му се случи сега и во Руската федерација. И зошто се врти кон Иран, гледате? Оттаму купува ракети, оттаму купува дронови, кои му се неопходни во Украина. Значи големата Русија која можеше со кинжали, со сотони, со и така натаму, авангарди да го растури светот, сега е принудена да купува за да има успех на војната или на боиштето во Украина ирански дронови, шехади и ирански балистички ракети. Pa, sad ste malo prepomenuli njihove rakete Satan 1 i Satan 2, a oni idu da desatanizuju Ukrajinu. Ukrajina. A oni svojim raketama daju imena Satana 1 i 2. Da. Vidi se jedna schizofrenija jednog opšte karaktera i naravno nedostatak da ste vi spali na taj nivo, da li će vam Severna Koreja ili Iran dostaviti bespilotne letelice, to znači da je ozbiljna kriza unutar Rusije i apsolutno ta kriza, kakav kinđal, šta će da upotrebe nuklearno oružje? Pa taj u Rusiji, oni to dobro znaju, kada to dugme stisne, taj Putin, kogod daje, prvo u svim tim zemljama, pa i Kini, Americi, vi ne možete sami od sebe da pritisnete. To su ipak određeni složeni sistemi i ne možete da jedno jutro ustanete i vi da stisnete dugme. Znači, ipak postoji jedan složen nivo komandovanja i mogućnosti to da upotrebite. Ali tad, kada se odlučite na to i želite da stisnete to dugme, vi morate da gledate svoju decu, svoju kuću i svoju porodicu, jer tog trenutka oni odoše. Razumete? Tog trenutka oni nestaju. Jer i njih dižete u vazduh. Tog trenutka kada upotrebite oružje, znajte da kad poleti vaša nuklearna raketa, da će prema vama poleteti još toliko. To je to. Znači, oružje nuklearnog karaktera je oružje defanzivno. U situaciji da vas neko napadne i vi ga koristite da ne može da vas napadne na taj način. Ovdje se vodi konvencionalni rat. Oni to ne mogu da urade ni sa Ukrajinom. Zašto? Mogu, ali šta rizikuju? Rizikuju da, zamislite da neko ispali nuklearno oružje ili projektil u svoj komšiluk. Taktičko. Šta će se desiti? Kakva će biti posljedica? Pa naravno, prema tome, i mi vidimo da Rusija ne koristi ono gde su možda imali, gde su bili najjači. A to je diplomatija. Njihova diplomatija je nestala. Oni uopšte nemaju... Niko ne gi prima. Gledajte, Lavrov mora da napušta sostanuci. Kakvi? Бидејќи, знаете, се соочува со сериозни и критики. Имали su šansu, jer su proglasili denacifikaciju tako Ukrajine, imali su šansu kad su zauzeli Herson, kad su zauzeli Mariupolj, ali pre svega Mariupolj, i kada su posle skoro koliko meseci pripadnike Azovstalja koje su optuživali, pazite, za nacizam. Ogledalci mora da znaju koliki su to ruske laži. Kako su bestidne te laži. Jer su oni optuživali pripadnike Azova za nacizam. Mi smo svi gledali snimke kad se oni predaju, kad ih ruski vojnici skidaju do pola, vidjeli smo tetovaže, ni na jednom nije bila nikakva fašistička oznaka, jer bi to oni napravili pres konferenciju. A zašto su basnoslovne ruske laži? Pa zato što su i posle par meseci sve razmenili i pustili. Така е, I pustili. За овој кумот на Путин. Međutim, tad su imali šansu da kažu ovo je cilj, mi smo ostvarili svoj cilj, zauzeli su tad šta su zauzeli i da krenu u diplomatiju i da zaustave dejstva. Međutim, opijeni, ne znam čim, ili pokazujući svoje pravo lice, da njihova namera nije bila da stanu to, nego da im je namera bila da preko osvojene Ukrajine, već pripremljene Mađarske, pazite, uveliko pripremljene Makedonije i Srbije i sa znacima pobuna u Crnoj Gori, da oni preseku Evropu na pola. To vam ne kažem ja.
To su vam naše kolege na svim Chatham House Rules sastancima stranih obaveštajaca, naši kolega koji se bave bezbednošću i tako dalje. To su bile projekcije i predikcije. I zato je Orban vodio takvu politiku. Zato je ovde pripreman teren. Međutim, to su bile lepe želje, ali vi morate da računate da postoji druga strana. A ta druga strana, u ovom trenutku, najveći nosač aviona na svetu, George W. Bush, sedi enoga u Splitu. I dok se Hrvati i Bosanci, uključujući i Srbe, slikaju na nosaču aviona, mi se u Srbiji slikamo, kao možda i vi delom u Makedoniji, na jednom lažnom ruskom oblaku od propagande. Ali to nije propaganda. Jer opet neko želi da nas dovede u tu poziciju, da neko se možda naljuti. I to je veoma velika prst u vazduh svima na ovim prostorima. I Kurtiju, i nekim ovde u Beogradu, i onim u Skoplju. Da vode računa šta rade. I da vodeće sile sveta neće dozvoliti ovde nikakva ofanzivna, nikakva dejstva koja će izazvati Rusija i njeni vazali, njeni plaćenici, koji vrlo lako i ovu emisiju, pa šta mislite koliko će botova, plaćenika, ispranih mozgova da za ovu emisiju, evo ga NATO lobista, NATO plaćenik, lažni profesor, šta još, ne znam, koliko, sve oni što navode, vi ste plaćeni, ne znam od koga da ovo radite, tako dalje, tako dalje. To su takvi napadi da samo se zna odakle dolaze. Jer oni neće komentarisati iznešene činjenice, pa reći ovo je tačno, ovo nije. Nego će ići će na čoveka. To jeste ruska škola, ta eristika, da kad vi iznesete činjenice, zato više i ne gostujem po tim nekim televizijama, sa kakvim, pa ste dođe čovjek koji je sociolog, čovjek koji je istoričar, pričamo o doktoru u jednom trenutku. Da li verujete, doktor medicine krenuo je sa mnom da priča o snazi kineske vojske, pritom ja predajem u Kini, i doktor sam nauka odbrane i bezbednosti i zaštite. Znači, to je moja uža specijalnost. Ali doktor medicine krenuo je, gde čitamo, šta je već, krenuo je da komentariše snagu Kine. To je ta ruski narativ gde vam dovode papagaje koji nemaju veze sa strukom, ali svi će oni, i posle vaše emisije protiv mnogih drugih, njima će istina i činjenice koje su ovde iznešene naneti stravičnu bol, ali to što sam rekao pred emisiju, ja sam doktor bezbednosti, nisam stručnjak za bol, za to moraju se obrate nekom drugom doktoru. Trifunović, posljedno prašenje. Rusija teško može da bude osvojena i teško može da bude osvojena ako neko je napaja. To se sluči so Napoleon, to se sluči so Hitler. I to dve vojni, posljednite 30-40 godini Rusija vodi, koji se ofanzivni, odnosno Sovjetski Sojuz, čita i Moskva i Rusija, to je Afganistan, koga se raspaje Sovjetski Sojuz i svega Ukrajina. Može li ovo da predizvika raspad na sistem od okolo Putina, znate, ti oligarsi, ti evo Kremalj, neke gledac znaci na oni Putin koji ne je Putin, to je se pa poteknuo ta nekoja KGB škola. To je ima ta paranoja vo glava, da neko nešto mu pravi, da neko nešto mu podgotova spletke i tako na tamo i tako na tamo. Može li ovo ukrajinska vojna da ima neki efekti, na domenu efekt kako što imaš afganistanska ta vojna? To je neka posljedno prašanje. Naravno, ja sam to više puta i ponovio, niko neće napasti Rusiju direktno. Rusija je napala drugu državu direktno. Sega u momentu. Tako je, u ovom trenutku. A to što je napala, bez procene, bez loše procene situacije u svetu, bez procene da će taj njihov napad zapravo da ujedini Evropu, NATO, Zapad, kompletan, da će da objedini svet. Pa ko je stao iza Rusije? Evo, to je opet poruka ovim našim papagajima. Kao, iza Rusije je stalo više... Venezuela, Sirija, Iran i Severna Koreja. I vozdržani se Kina i Indija. To je ta polovina sveta. No, vozdržani su seriozni poraki do Putin 21. vek ne se rešavati problemite na ovaj način. Tako je. Vidjeli ste da su oci kineske nacije vrlo uzdržani bili na američke provokacije kod Tajvana. Tako je. Te provokacije su bile usmerene da pokažu da Xi Jinping nije kadar da brani Kinu. Kao što nije, ne može da zauzme Tajvan, trenutno. Ali oci kineske nacije kažu, trenutno, igra se i drugo polovreme, igraće se i produžeci. A šta su radili oci ruske nacije, ako ih ima uopšte? Predvođeni pijanim duginom, predvođeni ludilom, oni nisu išli, ponavljam, da se dopadnu nekome. Pa nisu ni ovde došli da se dopadnu, ni u Makedoniji, pa šta su oni investirali? Nama su oteli naftnu industriju. Plaćamo najskuplji dizel na svetu, u regionu. Mi koji imamo dve rafinerije nafte.
Znači, na Kosovu je, građani to treba da znaju, na Kosovu je dizel jeftiniji nego u Srbiji. Афганистан веројатно ќе има некои ефекти, како што, односно, војната во Украина ќе има некои ефекти како што има војната во Афганистан. Pa naravno, apsolutno. I predikcije su da ukoliko Rusija hitno ne preduzme određene mere i ne sanira situaciju, sve države unutar Ruske federacije, a i u okruženju koje su sa Rusijom samo iz straha od Rusije, jer oni od Rusije nemaju ništa. Možda imaju povoljne energente, oni će energente na otvorenom tržištu dobiti i od drugih. I većina njih ima svoje energente. Samo taj strah koji je projektovan, sad će da shvate da je trenutak kad je Rusija na kolenima, kad postoje ogromne turbulencije, kada Rusija nije, kad se pokazala kao neka lokalna sila, čak ni regionalna, sad je trenutak kad svi oni razumeju, od Kazahstana, Azerbejdžana i mnogi drugi država, čak i Armenija koja je okrenula leđa od Rusije. Nancy Pelosi dojde u Armeniju. Apsolutno okrenula leđa Rusiji. Znači, vi sada imate jednu situaciju da je Putin svojim pokeraškim potezom, bez imalo svesti o projekcijama, predikcijama, ušao u jednu kockarsku fazu da će doživjeti raspad. To je na horizontu. Ponavljam, ukoliko se nešto ne desi u smislu nekih mudrih diplomatskih poteza, Ruska federacija je pod velikim znakom pitanja. O ODKB više ne govorim. Hvala. Mnogo среќа. Следна прилика се гледаме. Тука некаде е крајот на вечерашната емисија. Интервју со Дарко Трифуновиќ. Кажавме многу работи. Со многу работи ќе се согласите, со многу работи можеби нема се согласите, меѓутоа еден друг агол на гледање на работите, што се случува во светот. Руското влијание, рускиот соорос и нивната стратегија, геостратегија на Балканскиот полуостров, во недела, како што најавив, ексклузивно интервју со адмирал Давор Домазет Лошо. До недела во 22 часот. Пријатна вечер, Македонијо, каде да си.